dispute number 82 of 2017. Igitongore ni mwikiriri gito wa IBC Wafula Chebukati kamiti yothunanire kinyaneirie kwigereria Wavinya Ndeti kurumira cira uri ona handitwo igoti-ini ni MCA Chalo Peter Chulu. Chalo wakigithia kiene kwa muroko wa Wavinya niwe wirite kamiti no ati Wavinya ni mumemba wa ciama igiri. Ciama icio ni kiama kia Wiper na chama cha Mzalendo kiria Wavinya akoretwo agitongoria. This committee has considered the complaint and evidence before it and finds that the complaint is merited. The complaint is hereby allowed with no other costs. Kurigana na watho wa ithurano gutire mundu witikiritio gukorwo ari mumemba wa ciama igiri cia kiuteti. Watho wa ithurano uria ningi wekirwo mogaruku kagiria mundu guthamira kiama kingi gia kiuteti mieri 3 mbere ya githurano kinene. Nikinyariria Wavinya nyururitie kiuga atiri murongorerie kiuteti kuona ati igoti ria macira ma ciama cia kiuteti ni riatenire cira ungi wahanditwo igoti-ini. Cira ucio wari wa gutetia we kuhurana gituo kia ugavana kaunti-ini ya Machakos. Itua riu ria kamiti iyo ya mwanya ria ya kuigereria kiama kia Wiper kurugamia muronani wa gituo kia ugavana kaunti-ini no ya Machakos, kaunti imwe ya iria ciri na meri minene ya kiama kiu kia Wiper. No Wavinya ari na mweke wa kuhanda cira igoti-ini uriri kahinda ga ciama cia kiuteti kuneana maritwa maria makaruga mari hitukite. Hitaitano ino ikoretwo ikirikana ni gatagati ka Wavinya Ndeti na gavana wa kahinda gaka Alfred Mutua. Ugiuri hitaitano ni munini wa gavana kaunti-ini yo Bernard Kiala uria wirugametie kiube. Dr. Alfred Mutua, watch this space. Yes. Kura 89,541. Je, kura zingine 200,000 zilitoka wapi zikaongezewa yule aliyokuwa anakimbilia kiti cha gavana? Sisi tunasema kwamba hizi ni kura za uongo, kura za kuongezwa, kura za ubatili. Kaunti-ini ya Nyandarua kiama kia Jubilee ni giathitwo gucokera ithurano cia wamrani kiama-ini kiu gituro-ini kia mumbunge wa kaunti. Ikinyarĩrĩra igoti ria gucokia macira riko riumanite na cira uria uracoketio riko ni mumbunge Wanjiku Muhia gutetia itua ria igoti inene. Igoti inene riathite kiama kiu kuhe certificate ya Jubilee kuri Faith Gitau. Kiama kiu riu kihetwo mathaa 48 na igoti gucokera githurano kiu na kiria kiarumirirwo ni ngahiha iria ciacungirire mundu umwe kuragwo hindi ya mururungano. Wanjiku Muhia niwe wandirirwo muhotani thutha wa ithurano icio mbere ya Faith Gitau gutetia maumirira macio. Grifotera Inoro TV ritora kuna masharia wa Gashuru.